Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan mandum kan. Saran kurung drone, hai munya ajut. Munya han ajut ya apa puno kan. Munancit. Jadi anu dingo habakan taring. Munya nejak-jak dari mbah ataupun dalam gunung. Ben nejak-jak di drone lagi lun. Resiko raya panjang. Ya, raya panjang resiko. Dicoh lele-uli. Anak tua buah. Nah, menasim natang buah lain kan. Kalau kita doa akan berjauh balik tu hamri. Yang paling pegah bahaya dah ajak tiro lang utun, lang rimba, lang glei, lang gunung ah. Resiko gadah nyawa masalah haji. Ya, anak di rumah ini hitanya ho ya anak gua wo. Amban urung hai tu ho tetat. Amban tu pegah kan. Perjalanan je sebab lang gunung oh. Hanya Google internet hai tamang kena masalah je. Ada nak lacak HP tu kan. Hana tu ho lacak hai tamang ringan. Memang rimba Tuhan.